Ne mogu to nazvati iskustvima, jer sam već 32 godine živeo u neprekidnom stanju patnje. Nikada nisam normalno spavao. To nisu samo bile noćne more, kao da me nešto u snovima teralo da ponavljam iste radnje. Sve deluje zastrašujuće stvarno. Budio sam se mokar od znoja, iscrpljen i u panici. Nekada sam bio najbolji učenik, sportista, pun energije, a onda se sve raspalo. Izgubio sam snagu, zdravlje i stabilnost. Posle sam se osjećao slabije od starca. Lekari nisu pronašli uzrok. Verovao sam da iza svega stoji nešto mračno, nevidljive sile, možda demoni i vidžini. Onda sam saznao za gospođu Šeherezadu, najjačeg belog maga. Odlučio sam da joj se obratim. Sada znam da je to bila najbolja odluka mog života. Posle Šeherezadinih molitvi i rituala, probudio sam se iz mračnog sna i počeo da živim život punim plućima. Vratila mi se želja za životom, vratili su mi se prijatelji koje sam izgubio. Ponovo mogu da radim i da se smejem. Upoznao sam devojku koja mi se sviđa i mislim da ponovo dobijam šansu za ljubav. Kažu da magija ne postoji, ali ja sam to osjetio. Kao da se vodio rat oko mene, a ja sam bio meta. Verujem da su me samo Šeherezada i viša sila spasile. Zato joj se svakodnevno zahvaljujem. Moj savjet drugima: čuvajte verujte Šeherezadi, jer ćete i sami primetiti da postoji još jedan skriveni svet. Ovo ne pričam da bih reklamirao gospođu Šeherezadu, jer njoj reklama ne treba, već pričam da bi ljudi koji imaju problem znali gde je pravo rešenje, jer je danas u moru šarlatana teško naći osobu koja stoji iza svog rada. Svima vam želim isto, puno uspeha i sreće. Vidovita Šeherezada. Jedini svetski priznat orijentalni beli mag na ovim prostorima. Posjetite zvanični sajt vidovitašeherezada.net.